County Manyamira ntiere kod paro mopogore opogore kotenore kod dwaro mar thicho Governor margi Amos Nyaribo e tich ka jodak mamoko obako ng'anyo mar kwe ka gijiwo MCAs ma County Assembly Manyamira mondo los romo mar riwo gi kanyakla. Jodak ma kamago wacho ni ywaruok mosebedo kanene kind osebedo kaduoko chien dwaro mar dongruok machielo ka jodak mamoko to dwaro ni Governor Nyaribo othicho ke tich kaluwore ni tich osetame. Governor Nyaribo ibiyangi chung' mare chieng' tich ariyo mar jumani e County Manyamira. Marumbano ambayo yanaendelea katika kaunti yetu ya Nyamira ambayo yamewasilishwa na wa MCAs yanarudisha maendeleo ya kaunti nyuma. Maana wanaporumbana hawana wakati wa kufikiria maendeleo ambayo tuliwachagua watufanyie. Our MCAs na wengine, even the other leaders who have not spoken, wakae waongee juu ya Nyamira. Iwe ni MPs, kila mtu ambaye amechaguliwa hapa Nyamira. Nyamira County is a small county. It should have had very, very good development programs. Sisi ndio tulipika kura. Tukachagua hao. Wafanye nini? Wakae na Governor, wamwambie ile mambo wanataka kufanya. Si kusema ati wamtoa bizi. Umtoa bizi si rahisi kumtoa bizi. Kama Nyaribo ameshindwa kazi, si anakwenda nyumbani? Si anakwenda nyumbani? Si tumpatia kazi? Sasa kama ameshindwa kufanya kazi, si unaona hata isoko yetu hapa